Facebook hoi lên ha CTL Technology. từ chuna dẫu tình cái tụ mi cho Facebook kan van on tek a ama ten video ai pia mi kha zai tin da kan phi kho lai zai tin da phi ning si tim kan dẫu to na lai hi ka zon a hin video kan van dẫu sia chen hi ti hin ama te in auto pa kan play ai pe chol mi he zai tin da kan phi lai tim kan dẫu na lai pakhat na sa me ka hin menu bar rin thu rim te kan lai tăng lấy kan tum lai setting and privacy kan kal than lai chun ha setting kan kal na lai trong pe bang ha pe lo line a chet pa cha ko khan je tang za lo tang le ban thum thum ma lo he ka zon ni media and contact ti mi zon the kam he pe than lai ka na chok chang le he ka zon ti auto play ti mi ti kam he pe than lai ka hin pathum ume chunga hin on mobile data and wifi connection this mobile data le wifi na bubun tikpo akhat khan auto ip alai atang he wifi na han lo ip alai atang cham never auto play videos ti mi hi kan chia piak si sia chun jetik chamna na video kha nangma ni na pia long ip changla ma ten ip ti lai lo chun hi ka zon te i ban chim chi lo ka du mi chu ka zon ni auto upload in HD ti mi te he photo na tin te a fiang tin alang khawlai hi no an piak lai cha tanga upload video in HD ti mi te he kan on trans si chen video na tin mi kha fiang ten mi sin avalang khawlai hu kho chala cha he on chi rim ding si ti kha tu jing chuna van chong thau si ti ka du mi se ka YouTube channel se mi CTL Technology ti mi channel he like le subscribe le apong ummi dar khing chong mi bell icon te kha ka mi piak o ti adang fa kan nol na nan chunga kai lom